Svima ljudi, sa vama su srpski gejmeri. Danas ćemo ja i Pavle igrati Sling Kong. Ovdje imate da birate likove koji ćete Kong da budete. Da, ja ću orangutan. I orangutan. Imate i da birate ove mape. Svašta nešto. A kod mene Bruce. I krećemo. Ok. Igra nije baš laka. Ja sam inače ulogovan preko Play Store-a. I umrli smo, ali ne odustajemo. Kao što vidite, baš nije ni laka igrica, ali... Koji ti rekord je? 56, pa jo. Mislim najveći. Mes. Meni 7777. I to. Kad stanete na ovu crvenu, ona će da vam pišti zašto ne smijete mnogo budete na njoj. A posle nekoliko sekundi će i ova plava da vam pišti. Inače, moj nalog je The King of Darkness 1, 2, 3. Vidite kako pišti ovo. Da ne vira. I umrli smo i hvala vam što ste gledali ovaj klip. Ćao!